थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मोजिंग अवांग लेकायदा हैंगांग पुलिस अमदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडो की टीम अमना मी फाबा चंगलुबदा लेकायदगी मियाम हरतुना इरांग थोखरे तुंगदा ngarang athengba numidang pung 10 makhairom tabda miam tumnaringe matamda police na mojing awang lekai tiar gas sel kya caption duna landaramle yum toruk thugaramle thong phakaiduna imungda leiba upu sing thugaramle amadi pochei kya chakhairam khre thongdok aduda irang sagat pa yawbuni haiba mioi tara police na phagat khre thongdok asigi matangda pawmisingda pawdam aduna md azad khan koba yumbu amana phongdorpada police na mara leba mi ama phanaba tanarpada lekai amabu punna naitalamba मियामना तुमना हिमनारिंगैदा युम सिंगदा तियारिया सेल सिंग कापसेंदुना थुगाइरंबा इमुंगदा तुमदुना लैरिबा अहल अनाबा सिंगसु चिंथोक्तुना फानाबा होनाबा अमदी इमुंगदा तुमदुना लैरिबा क्लास 10 अमदी 12 के एग्जाम थारिबा महिरोय यावना मियोय तरा फादना पुकिबा सुगुंबा पुलिस की काहनबा थौंगसी यानिंगदे मखोइना थेरेकलिबा मी अदु फाबदा अकायबा लैते अदुदि नतना लेकाय सिदा अहिंगदा लागलगा युम कई लोइना थुगाइरंबा उबु कांतोल थुगाइदुना चखाइरंदबा अमता यावद्रे हायदुना पुलिसना फादना पुकिबा सिंग मरा लैबा मी अमता नते मरमदुना अथुदा थादोपियो हाइखि पनबयाबदि ममांग थागे तांग कुनमरिदा इम्फाल ईस्ट की कायरंग खुमिदोक मसजिद ममांग लेकायदगी एमडी मुस्ताकिम एलाइस मिखु कोबा मियोय अमा मसक खंगदबा सिंगना नोंमैना कापलमदगी हैंगांग पुलिस की मनुंग चनबा हैकु मखोंग मसजिद मनिंगदगी सीना फंखिबगी थौदोक अदुगा मरि लेनाना थौबाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मोजिंगदा हैंगांग पुलिस अमदी इम्फाल ईस्ट कमांडो की टीम अमना ngarang नुमिदांग पुंग 5 रोम ताबदा चंगसिंदना मियोयनी फानाबा होनरुबदा मियांगी इरांग अदु थोकिबनि हारि मराल लेबा मी अमा तानरकदा लेकाई सिबु पुन्ना नैथत्पिबा अदगी चाइनाउ मराल लेतबा फारग पुबिकिबा हौजिक क्लास 10 परीक्षा की थंबगी नकना लेजरबा मतमसिदा अंगांग सिंगदु फारग पुबिख्रे अदुना मरम ओरगा मखोइना पुलिस डिपार्टमेंट तौरिबा थबुकि खितंग अखोइदा पेनदबा लई मराल लेबा मिदु दंदी पिबियु फाबियु कैसु काइदे जुम कै थुगाई बिरे हौजिक लोइना अदगी लेकाई सिगी दुम थुगाई दबंत जाउदे अदगी उपुलंगबु लोइना थुगाई रे सना लुपा लोइना कैनो मथोंग मरम खंग्रे ज्ञान मेन तादे नुपी अंगांग सिंग ज्ञान मेन तादे हौजिक अदगी हौजिक लैरिबा फिबम सिदा हौजिक अखोइना मी अंगांग क्लास 10 थागदबा अंगांग सिंग जाउख्रि मसिदा मखोइना फाजन खिसिदा सिगी पोचिसु येंगा कांदा खितंग थुना सर्ट जाउदबिदा थादोपिरो मखोइ मराल लैबा नति वांखै केंद्र की मनुंग चन्न लैबा सगुम लेकाय सिटीजन क्लब ता चही खुदिंगी यावसंग स्पोर्ट्स को मरी लेना पांगथोपगुम ngasiदगी हौरगा नुमिनिनी चथगदबा एमएलए सोशल सर्विस कैम्प हौदोक्रे सोशल सर्विस कैम्प अदुदा वांगबिरेल पाना मार्जिंग पाना थांजिंग पाना अमदी कोब्रु पाना मरी असना सरुक यादुना सोशल सर्विस कैम्प अदुदा लुबा नानबा तानकी सोशल सर्विस कैम्प अदुगा मरी लेना सिटीजन क्लब की प्रेसिडेंट महेंद्र नावरेमना फोंदोकिबदा था सिगी तरेतगी हौरगा यावसंग स्पोर्ट्स को मरी लेना पांगथोकदोरबा स्पोर्ट्स की वांगजोनना एमएलए की मिंगदा लेकाय सिगी पाना मरी असना लुबा नानबा तानादुना अहानबा अनिसुबा अमदी अहुमसुबा तारलबा पाना सिंगदा सेल की मना पिदना लागली हायेंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथोंजम अमदी केंद्र सिगी एमएलए थांजम अरुण कुमार यावना मपुंग ओइबा थोरम पांगथोलगनि हाइखे हदकी तौजरिबा सिटीजन्स क्लबना निमित निनी सुपना पांगथोकदोरिबा ngasiदगी हौजरगा हायेंग पांगथोकजगदोरिबा ट्रॉफी एसिना वांखै इकाय खुमनजरिबा 15 वांखै की ऑनरेबल एमएलए श्री थांजम अरुण कुमार ना तौबा अदुमलबा एमएलए ट्रॉफी एन मिंगौबा स्वर्ण सर्विस ने लोइनाना सिटीजन्स क्लब की एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल तांग तरेतगी अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंदास कोंथोकजमना अखोई चीफ गेस्ट वर्गा पांगथोकदोरिबा स्पोर्ट्स फेस्टिवल सिगी ममांगदा निमित निनी चुमना सिटीजन्स क्लब ना पांगथोकचरी से करिगिदमक्तनो हाइ तारगदी यावसंगी स्पोर्ट्स खकनतबा ख्वाइदगी हेना लु नानबा अदुगा हुजिक यामना सोसाइटी जगह जगह पुनमक्ता मोसलक्पा मफम मरंग खंगदबा ड्रेल लेरक्तबा मयाम सिंगसे येंगम मतुंगदा सिटीजन्स क्लब की अहल लमन सिंगसिना मसे एमएलए ट्रॉफी मतम की एमएलए ना ट्रॉफी सिना मिंगौरगा असिगुमलबा एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल की ममांगदा पांगथोक्सीना ताकपिरकपदगी अखोई सही मरी मंगाई ममांगदगी एमएलए ट्रॉफी से कोई पांगथोकचरकपने कोई चिंगुलाई मरी की माइकई मरी सिगी ngaइबा लाई मरी सिगी कोलोई मिंगले लौजरगा पांगथोकचबा अखोई पना सिस्टम ने हारिबा सिस्टम सिगी यामना यूनिटी लेबा मोंगदने ngasi पना की यूनिफॉर्म सेटना पना मरी मंगना हारिबा एमएलए ट्रॉफी से अखोइना लहौदबा यादे हाइदना माना अयुक की पुंग निपान होनरदना हयेंबौ चथगदोरिबा एमएलए ट्रॉफी सिदा सरुक याबिरिबा क्लब सिगी पना मरीगी सिनिनाउ सिंगबु अखोइना इकाय खुमनजबा उच्चरी अमसुंग थागतजबा फोंदोकचरी इम्फाल वेस्ट की कोंथोंजम केंद्र की मनुंग चन्न लेबा तेरामकोंग यूथ क्लब लाइब्रेरी
तेरामखोंगी नौना साबा क्लब एक्सटेंशन बिल्डिंग ngasi konthojam kendra ge MLA Health Minister Dr. Sapam Ranjana haunabi matungina sangaduna miyamda kusinakre ngasi club asigi sanglenda pangthokiba chama thorum aduda konthojam BJP mandal gi president hidang mayum Lal Kalhai Sarmana maru iba mitung oina saruk yaki beguluna na laikai dugi amadi club ki miwe gana thorum aduda saruk yaki thorunga mari lenana minister na ngarang assembly mifam loiba numita house the ruling opposition amadi political party ki khenaba amatat खायदना वार उन्तर की मायुक्ता केंद्र हुंबू मक्की MLA हुंबूना वारियर ओइना वारे लौकी बादुगी मतांग पल्लदुना लौकी वारे बदु यामना सिंथानिंगाइनी लमदा मसिगी मिपुंग खुदेमुना ड्रग की मायुक्ता लेप्तना लमदा मसिदा मियाई का ड्रग अमदी पोपी पाम्बिसिंग मरु फुना मुदतसी हाइकी मेघालय दा NPP ना नौना लेंगा अमुहना सेमनबा NPP की MLA कुंतरु BJP के अनि Independent की MLA अनि अमदी Hill State People's Democratic Party SSPDP की MLA अनि यावना पुन्ना MLA कुंट्रा ने थोइना साइन तोंगदुना ngarang state asigi governor da cherol pisin kraba mutung tha asigi tareta Conrad Sangmana amu hanna state asigi chief minister oina wasak loruba yai haina panaramba adu kangudana onba malakre hairi ba onba adu ngarang governor da aiba cherol pisilurba mutung numida waramda SSPDP की MLA anina NPP da sagole haiba adu handukibadagi lakibni hari SSPDP na thopa cherol amagi matungina party asigi MLA anina NPP da sagutpagi hayaba pikiba leite hari naklamromda ngarang ayub anganbada United Democratic Party Congress Trinamool Congress SSPDP People's Democratic Front PDP amadi Voice of People Party VPP gi nau na karaklaba MLA amasung luchingba singaloina mifam ama pangtokna NPP na amu hanna state asida power pai de nambagi matangda mifam pangthoki hairi ngasi Women's Premier League 2023 hagdokpa loinana India gi oina puari ama semgadauri chahi kaya ngairaklaba matung asi tim mangana saruk yaduna Navi Mumbai da Vote of Control for Cricket in India BCCI na sinduna lekasi hagdokadauri lekasi da saruk yagadauri ba tim sing adudi Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore RCB Delhi Capitals DC UP Warriors UPW amadi Gujarat Giants GG oiri India ge captain Harpreet Kaur na Mumbai Indian ge captain oina opener Mandhana Royal Challengers Bangalore Timbu Lusing Bagaloina Australia ge skipper McLanning na Delhi Capital Team Lusingli League asige ahanba match ngasi numidang wairam pung 8 makhai tabada Mumbai Indians amadi Gujarat Giants anina Mumbai gi DY Patil Stadium da lamba thengnagadori aduga final match na thasigi kuntarukta Mumbai gi Bravan Stadium da sanagani hairi New Delhi da pangthokpa tharom amada ngasi India ki President Draupadi Murmu na Swachh Bharat Mission Gramin Jal Jeevan Mission amadi National Water Mission gi tongan ba category da Swachh Jal Shakti Chaman lising ani kulumdoi gi manamathung kaya yenthokadauri loinana tharom adugi manungsana Jal Shakti Abhiyan Student 2023 campaign chu president na haudokadauri loinana Jal Shakti se Nari Shakti haiba video amadi stamp amasu launch tawadauri ngasi pangthokadauri ba thoram aduda Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat yauna atai minister kaya center gi makok thongba official kaya was worker kaya amadi nupi oibi kaya saruk yagadauri Cycle subdivision gi ngamne manaki Tolthang Hill Range ta Kangpopi Forest Division na ngarang an yadaba mawngda popi pambi thabaki mayokta drive jathakhrei hairiba drive aduda punna lam acre 2.5 ta tharamba popi pambi sing yanthatuna manghanki haina Kangpopi Forest Division gi Divisional Forest Officer and Ganesh na thokpa serol amana hairi Cycle Range Kangpopi Division ge Forester Nitesh Khulemna luchingkhiba timadu forest ki personnel taramangana saruk yaduna drive adu pangthoki social media da phangba clip amagi matung ina division asina mari leinaba DC da haijaraba matungda magistrate ama yauna hairiba drive adu logi matung ina magistrate amagi mamangda jathaki loinana popi pambi tharamba adugi mathakta FIR ama supanduna lokhatfam thokpa thabak lokhat agani hairi Division asina lenga ki war on drugs ki sarugoma oina
mamang sahigi November thadagi ngarang phawba popi pambi yanthatuna manghanbagi thabak leptana chatharakpaga loinana ngarang phawbada tongan ba division asina konba hill range mafam kuntra tarukta drive chathakre loinana reserve forest manungi lam hector humphuni thoi protected forest manungi lam hector sani subna taruk dasmik ahum amadi unclassed lam hector Marfuma thoi dasmik mari ahum yauna punna lam hector chahum yankai dasmik taret mangada tharamba popi pambi sing manghanba ngamkhre haina serol aduna makhatarak le nakalamramda additional SP elogi team cycle police RL team RC MPTC NAF 6 IRB 5 IRB forest ki personnel yauba apun mamioi jamani funi thoina saba kangbu amana ngarang najang amadi molkon hill range ki lam eka taramanga da aine yadaba mong da tharamba popi pambi sing yanthatuna manghan ki hairi hoki ba pung kon mari da India da nauna miyo chongo kontram da covid positive ebo theniki laina asina maram moiraga miyo eni lekide pagalapagi chang cha da marfudrani pan dasmik nipan amada lengdra leiri apunma confirm case na koti mari lakh nifutaruk lising marfutaret samri marfudara taruk yokre active case lising ani chatruk marfutaruk leiri leina asina maram moiraga lekide bami gi masing lakh manga lising kuntra chatret humudra manga sokre leina asidagi naba faduna discharge to ki bapun bami gi masing na koti mari lakh nifuma toy lising yankai mari sukna kuntra manga yokre leina asidagi ngauthong na vaccine kapthoki wapun ba mi gi masingna koti chani kun lakh humbu mari lising tara manga henkre malem gi oino covid laichana khwaidagi hena sohalaba lebak singi manungda US na hanba India na ani subada madi France na umsungda leiri awang nompo state singi oina Assam na hanba Mizoram na ani suba madi Manipur na umsungda leiri